ukhulume nge-issue ye-name. We know ukuthi sometime last year kuke kwaba nokuxabana. Ungabe kuyikho othi kungcolise igama? Kumqoka lokho njalo kuliqiniso lokho okukhulumayo. Kube kwaba nokuxabana okukhulu last year. Kodwa ke ekukhulu esikhuluma ngakho yilokho kwenziwa ngabantu abafana noMfanelo Sibanda, labantu abafana noBhelebane. Abantu laba ababili yibo abakhuluma kakhulu ku-social media. Njalo sebasixabanisa lama-journalists. Amanye ama-journalists asafuna ukusikhava ngoba bathi siyabathethisa. Basixabanisa labantu besikhosini, basixabanisa labantu be-civic society ngoba bona bathethisa wonke umuntu, bakholela ukuthi umqondisi Moyo nguye yedwa umuntu olungileyo eMathebeleleni, abanye bonke bathengisa, abanye bonke ngama-CIO, lakho konke lokho kunjalo. So asibingelele kuMathebeleleni Broadcasting Corporation. Igama nguThulana kwaNkani. Namhlanje bakwethu sililethela insizwa eyazakalayo kakhulu kwezombusazwe noma ngithi kwezombangazwe, ekakhulu ohlangothini lwangapha ngakithi eMathebeleleni. Umbonisi wakoGumbo. Uzozichaza ke yena ukuthi njengamanje umele liphi iqembu. Baba Gumbo, siyakwebungela kuMathebeleleni Broadcasting Corporation. Siyabonga baba uNkala kunye labalaleli. Hayi, kuhle kakhulu baba Gumbo. Njengoba nje bese ngikhulumile nje ku-introduction laphana, sicela ukuthi uzisho ukuthi wena ungubani njalo umele liphi iqembu. Ngiyabonga. Mina ibizo lami ngingumbonisi Gumbo, ngi-founding member eMthwakazi Republic Party esayibumba ngo-2013, sayilontsha ngo-2014. Siqale ngo-2014 ngingu-Secretary for Information and Publicity eMthwakazi Republic Party. Kuthe-ke ngo-2018 ngastepha down ukuba ngu-Secretary for Information and Publicity. Ngo-2021 bangibuyisela ku-National Executive as i-committee member. Izolo-ke lakuthana 29 and 30 August 2024 sibele Congress eyokukhetha ubukhokheli obutsha obekuyiyo yokuqala since i-MRP yabunjwa ukuthi ibe le-elective Congress lapho kukhethwa khona ubukhokheli obutsha. Ngikhethiwe-ke izolo ukuba ngu-Secretary for Information and Publicity. So kusukela izolo siza ngapha sengingu-Secretary for Information and Publicity omutsha weMthwakazi Republic Party. Siyabonga. Kuhle, sithi congratulations kuwe baba, sengamhlophe. Hayi, siyabonga. Okay. Ngicela ukuthi usinikeze nje kancane briefly ukuthi iMthwakazi Republic Party iqembu lezombusazwe elinjani, elifunani, elimelene. Okay. Ibandla leMthwakazi Republic Party libandla elabunjwa sokubonakele ukuthi abantu beMathebeleleni laseMidland bancindezela. Sokubonakele njalo ukuthi uhulumende weZANU-PF akakho ready ukuthi adile lenhlupho esibhekene leMathebeleleni ezibalisela phakathi iGugurawundi genocide, ezibalisela phakathi udubo olokuthi abantu beMathebeleleni abatholi first preference emsebenzini eZimbabwe laloba yiwuphi umsebenzi. So kukhangelwe kwabonakala futhi ukuthi in terms of ama-loan
ama ama-government departments kunye lama-banks ayakhonayva ukuthi anikeze abantu beMashonaland ama-opportunities ahead of abantu beMathebeleland. Zonke lezi zinhlupho yizo ezayenza ukuthi uMthwakazi Republic Party ibunjwe. Sathi njalo sesikunanzelela ukuthi yilo lolu hlupho lwethu lokubandlululo elizweni laseZimbabwe. Sasesicabanga ukuthi mhlawumbe okuqakathekileyo okudingakalayo manje ukuthi uMthwakazi azimele ukuze akwazi ukuzinika yedwa ama-opportunities, ngoba sisazi ukuthi uMthwakazi ulawo ama-opportunities amaningi angayenza ukuthi abahlali baseMathebeleland bangatshoni behluthwa ngomakhelwane oBotswana labo-South Africa, bediphothwa, sometimes bebulawa bona belelizwe lakithi. So in brief, sifuna uku-empower abantu beMathebeleland. Okay, all right. Uthi lifuna ukuthi uMthwakazi uzimele. Ubuye uthi lifuna uku-empower abantu beMathebeleland. Ma ungasichazela kancane ungenaba nje khona lapho nje kancane usichazele. Yeah. Njengoba bengithini ukuthi eyinye yama-reasons ayenza ukuthi abantu beMathebeleland bangakhululeki yikuthi bangaphansi kwencindezelo lwehulumende yeZANU-PF kulandelwa i-1979 Friends Plan. Sikholela ukuthi uma abantu beMathebeleland bengazimela bebe lokukhokheli babo obu-responsible ngeMathebeleland, bazoba leyo freedom yokuthi babe empowered ngendaba zemisebenzi, baphiwe i-first preference emsebenzini, baphiwe i-first preference esikolo, baphiwe i-first preference kukho konke okungayenza ukuthi umuntu athuthuke. Lamathuba bangawatholiswa ngoba sokulo munye umuntu weZANU-PF ofuna lokho kwenzeka. Bawatholise ngoba bayadizela. Yiyo into esikhuluma ngayo. Into elikhuluma ngayo. Okay, hayi no kuyezwakala. Uke washo nje ukuthi 21 22 lapho elenze khona iCongress yenu. ICongress siyenze 29 and 30 August. Oh yeah, 29 and 30th of August, yeah. Yes. Uma ungasitshela ukuthi iCongress yenu ihambe njani, lidibane naziphi izinto ezingaba ingqinamba, ezingaba ngama-challenges, nokuthi ibe impumelelo noma cha? Siyabonga. ICongress yethu ibe impumelelo kakhulu. Abantu babuyile, abantu bazikhethele ubukhokheli ababufunayo, njalo akuzange kucatshwana, akuzange kuliwe wonke amalanga omabili. Uhlupho lwethu esibe lalo ngolokuthi besikhangelele ukuthi kube labantu abangafika 1000 ababuya kuCongress, kodwa lokho akusayenzakalanga ngoba sigcine sesibiza ama-leaders awama-provinces, lezinye inkokheli ezirepresenta ama-district kuphela ngenxa yama-resources, ukuthi asila ama-resources ayeneleyo. Ngenxa yalokho bese kumele sikhathe ama-cost ngoba abantu mabesuka eTsholotsho, besuka abanye ePlumtree, besuka abanye eSilobela, eMidlands, eZombe, endaweni ezithiyatheneyo, babe kumele ukuthi batholele indawo zokulala, baphinde bathole ukudla. Abanye njalo babe bezimisele ukubuya kodwa bengela transport. So sagcina sisehlisa amanani ukuze sikwazi uku-accommodate labo esiba-accommodate ngemali le encane ekhona. Okay. So kugcine kubuya abantu abangaki? Besikhangelele abantu abangafika bona 250 ukuthi babuye, kodwa kugcine sekufike abantu abangafika bona 221. Okay. Yeah. All right. Ku-Congress yenu i-leadership ekhethweyo imi kanjani?
Ku-president silobaba uThembisani Mfula-Mpofu osuka yena eMatabeleland North eNkayi. Isikhathi esiningi ube engu-provincial chairperson weMat North. Ku-vice president Sibongile Latifa Banda. Umama uSibongile Latifa Banda ngomunye walaba abayi-9 ababebotshiwe bagwetshwa iminyaka emithathu. So aphuma nguye osibambele as vice president. U-national chairperson uNhlanhla Mahaja. U-national organizing secretary nguVumani Bhebhe. U-secretary general nguMoses Makhula. U-deputy secretary mina ngi-secretary ubaba uXakaxwayo nguye secretary osibambele ama-projects. Angisayibamba ngesandleni lapha kodwa abanye nje ngisabakhumbule sabe. Okay. Ya uxole ukuthi uhamba uphuka but hayi no okuningi ngizwile kakhulu. All right. Ongathi kube yipolicy noma i-resolution emqoka eliphume nayo ku-Congress yini? Okokuqala ama-delegates akhulume ngodaba lokuthi mhlambe sitshintshe ibizo ngoba selike langcola selisaziwa ngokuthi okumqoka okunye okwenzakeleyo ukuthi abantu bakhulumile ngodaba lwebizo ukuthi njengoba selike langcoliswa kulabantu abakhuluma kubi, kulabantu abathethisa abantu ngegama leMthwakazi Republic Party. Kunganjani litshintshwe? Kodwa-ke ngemva kwekudiscussa sikhulumisana sidebate singumhlangano sigcine sivumelene ukuthi siligcine ibizo lethu linjalo liyiMthwakazi Republic Party. Njalo okunye okwesibili esikuvumeleneyo ukuthi sizoqhubeka singenela okhethweni lwabo MP labo councillor landoba singasoze singenele kulobo lwabo president. Sikwenza lokho ngoba sinanzelela ukuthi ama-options wethu are limited okwakhathesi. NjengeMthwakazi Republic Party siyaziwa ngokuprotesta, ngokugijima sisiya esitaladeni, sisiyabhala ama-petition, kodwa sinanzelela ukuthi akusinikezi amandla ukuthi siyenze utshintsho endaweni zakithi. Ngakho-ke sifuna ukuthi ukhetho oluzayo silulungiselele kabanzi, sikhulume labantu bonke abakoMthwakazi, kubanjwane, kusetshenziswana amanye ama-political parties amancane lamakhulu awokomthwakazi, sikwazi ukusebenzisana labo ukuze sazi ukuwina ukhetho olulandelayo. Ngoba siyathemba ukuthi masingawina okhansila labo MP endaweni zakithi sizokwazi ukuthatha izinqumo ezibalulekileyo ezenza i-development. So yikho kumqoka esikhulume ngakho izolo apart from i-issue yokukhetha i-leadership entsha. Yeah. Ukhulume nge-issue ye-name. We know ukuthi sometime last year kuke kwaba nokuxabana. Ungabe kuyikho othi kungcolise igama? Yeah, kumqoka lokho njalo kuliqiniso lokho okukhulumayo. Kube kwaba nokuxabana okukhulu last year. Kodwa-ke ekukhulu esikhuluma ngakho yilokhu kwenziwa ngabantu abafana noMfanelo Sibanda, labantu abafana noBhelebane. Abantu laba ababili yibo abakhuluma kakhulu ku-social media. Njalo sebasixabanisa lama-journalists. Amanye ama-journalists asafuna ukusikhava ngoba bathi siyabathethisa. Basixabanisa labantu besikhosini, basixabanisa labantu be-civic society ngoba bona bathethisa wonke umuntu, bakholela ukuthi umqondisi moyo nguye yedwa umuntu olungileyo eMatabeleland, abanye bonke bathengisa, abanye bonke ngama-CIO, lakho konke lokho kunjalo. So yikho okube kusenza ukuthi sikhulume ngodaba lokuthi mhlawumbe singatshintsha ibizo, si-rebrand, abantu bangasizwisisa kangcono.
Kodwa-ke sigcine sifika ekuvumelaneni ukuthi asiqhubekeni siyimthwakazi Republic Party, kodwa bese sibuyela ebantwini sibazise ukuthi okukhulunywa ngumfanelo Sibanda nokukhulunywa nguBhelebane akulani le-MRP ngama-opinions wabo bengama-individuals besebenzisana lo baba uMqondisi Moyo. Kodwa thina sile bandla lemthwakazi Republic Party ama-journalists siyawanida njalo they are safe nxa besizokhava imisebenzi ye-MRP. Ama-lawyer siyawanida, abantu be-civic society siyananzelela imisebenzi yabo njalo siyafisa ukusebenzisana labo, asifisi ukuthi sixabane labo. Kunye njalo labantu basesikhosini, bonke nje abantu basesikhosini, lamakhosi akithi lezinduna, siyafisa ukusebenzisana labo njalo asikho ekulweni labo, asibo bojaji thina bojaji ukuthi ubani lisiya ubani uyilokho. Thina esikufunayo inqubekela phambili yesizwe. Okay. Uma ungasinikeza nje kancane ukuthi okwadala ingxabano last year kungaba yini? Ngibonge babonkana. Okwadala ingxabano last year yona ingxabano besukele emuva, ingasukelanga last year, kodwa ifike last year kwasokuphoqa ukuthi kuthathwe isinqumo sokuthi kwehliswe ukukhokhela kade bukhona kuyiwe ku-Congress. Uhlupho lwethu olukhulu bekuyikuthi solokho i-MRP yabunjwa. Singamalunga bese sithethe amandla amaningi sawanikeza ubaba uMqondisi Moyo as an individual ukuthi ubesazi ukuthi athathe ama-decision ukuthi abantu bangene enhlanganweni, abanikeze izikhundla, aphinde abathathele amanye amalungu engela say kukho konke lokho. Izimali mazikhona ezithunyezwayo ngamalungu zifike direct kuye, zingasafiki kungasathathwa isinqumo se-National Executive ukuthi zisebenziswa njani, kube bese kuyi-decision yomuntu oyedwa. Lakathesi kusiyofika last year sasithembisile abantu silibandla ukuthi siyangenela ekhethweni njalo sizocontesta, sizame by all means ukuthi sithola ama-seats. Kuthe siyafika ku-nominations, ubaba uMoyo waphuma elizweni wayohlala eGoli, qede lapho wathi akusangenwa ekhethweni engavumelananga lamalunga ebandla. Amalunga ebandla amanye ayesebenzise izimali zabo bathenga ama-regalia, bathenga ama-t-shirts, bazama yonke imizamo abangayenza ukuthi ibandla laziwe. So bakubona sekungathi sokuyi-loss yibo ukuthi uma befake i-effort engaka upresident abuye esesithi asisela ndaba lokhetho asisangena. Yikho kwadala ukuthi abantu abaningi bazonde bathi ukuthi sesifuna ukukhokhela obutsha, ukukhokhela okusuka kithi, ukukhokhela okule expiry date eyaziwayo ukuthi njengobana bekhethwe izolo mhla ka-30 August 2024, mhla ka-30 August 2025 kumele kube lenye i-Congress. Abantu babuye bazobabuza ukuthi besilithume lokhu lalokhu lalokhu, yikuyini eselikwenza. Ubukhokhelo kade bukhona bekungabuzwa into ezifana nalezo. Umuntu uma esukuma efuna ukufaka umbono wakhe ubahlamiswe, sometimes ahlaxothwe bandleni. So okuyikhona vele kwadala umsindo omkhulu futhi last year abantu babiza ubaba uMqondisi Moyo, babiza le-National Executive yayikhona ukuthi ayibuye emhlanganweni izo-explainer ukuthi why sebefike ekuthini bathatha isinqumo lesi abasebesithethe. Bayala ukubuya, bathi sebebuya nge-service card, babuya sebehamba labantu abavele eGoli, abanye abathola izikhali ukuthi bezo-intimidate amalunga ebandla. Umhlangano lo awusaphumelelanga ngenxa yokuthi kwase kuxatshana ukuthi abanye abantu ababuyileyo babengafanelanga babe khona emhlanganweni. Sithe sikhangela ukuthi kuzaba nomhlangano olandelayo sokulungiselwa amaphutha,
ubaba uMoyo washo wathumela ku-social media ukuthi yena usexotshe umfula, usexotshe umdenda, usexotshe uNceba. Thina lathi singamalunga sakubona kungafanelanga ukuthi sikuvume lokho. Okuyikho kwadala ukuthi kuthathwe i-decision yokuthi kwenziwe umhlangano kudizolve i-National Executive eyayisikhona ngoba vele yayingasamithi i-forum, kwasokusele abantu abalutshwana ku-National Executive le ebikhokhelwa ngubaba uMoyo. Base beyidisolva, base bekhetha i-National Interim Committee eyiyo esibambele yaze yazosifikisa lapha ku-Congress. Sekungena ubukhokhelo obutsha obukhethwe ngabantu. Okay. So would I be correct uma ngingathi sekunama MRPI 2? Angeke sikusole uma ungasho njalo. Kodwa-ke isifiso sethu lokwazi kwethu ukuthi i-MRP yinye i-1 and MRP le ehambe kwaya ku-Congress. And then there are individuals that are claiming that they are also MRP without evidence. Isplit se-MRP ngiyakuzwa ukuthi unginikeze a political answer and I respect that. Kodwa eqinisweni uma siyidrilla down to ground zero sekunama MRP ayi-2 elidwa ngubaba uMqondisi Moyo nelidwa ubaba uThembisani Mpofu umfulongashi. In terms of pushing, promoting i-cause yakomthwakazi, kuyi-affecta kanjani lokho? Siyabonga baba uNkani. Kuyi-affecta kakhulu ngoba siyabe sesikhuluma izinto ezihlukeneyo. Kodwa-ke isifiso ngisokuthi ngabe kuyabanjwana, kusetshenziswana, wonke abantu bakomthwakazi bakhulume ngazwelini. Kodwa-ke lakho futhi kulama-advantages wawo. Ngoba for example okwakhathesi uMoyo leqembu lakhe bathi bona abaye ekhethweni. Thina sithi siyahamba ekhethweni. If ubona ama-ideas wabo engasebenza angalani lokuya ekhethweni, kutho ukuthi isizwe siyakhululeka, wonke umuntu abhenefithe. If thina awethu ama-ideas esicabanga ukuthi abalulekile at this moment in time engaphumelela, isizwe siyakhululeka futhi abantu bonke bathole usibusi. So okubalulekileyo manje ukuthi abantu basebenze ngeqiniso, bazi lokho abathi bayikho khona kube yikho lokho for sure. Because akumelanga sibalekele i-democracy at some point. Uma abantu befeel ukuthi bona bengenza ngcono mase bebumbe iqembu thizeni, kufanele ukuthi sikuvume ngoba yiyo i-democracy yakho. Yeah. Kanti umdenda asuye okade leader i-group before i-Congress. I-group yethu ilidwa ngama-co-chairperson, ubaba umdenda lo baba umfula. Kuthi sokuyiwa ku-Congress, ubaba umdenda wancintisa ukuba ngupresident, ubaba umfula laye wancintisa ukuba ngupresident. Kwase kuvotelwa-ke ubaba umfula. Okay. Selenze mizamo bani ukuthi libuyisane negroup le yabo baba uMqondisi Moyo? Okwenzakalayo ukuthi thina izikhathi eziningi siyababhalela izincwadi siba-invite ukuthi sihlale phansi kukhulunywe. Sometimes siba-invite ukuthi babuye even la ku-Congress besiba-invite. Kodwa each time singababhalela incwadi, bathatha incwadi beyifake ku-social media, bathi bona
sesibancenga ngoba sesiyahluleka. Mm. Baqala ukusithethisa ngendlela abafuna ukusithethisa ngazo, okuyikhona okudala ukuthi kube nzima ukuthi sibambane, sibuyisane, sisebenze sindawonye. Ngizwa ukuthi eyenu i-MRP ingaba nenhlelo na zokukhulula umthwakazi noma zoku-empower umthwakazi, inhlelo bani elinazo zowona ngwe-program of action yeqembu lenu le-MRP? Okay, yeah, ngizathi mase siphuma lapha ngikuthumele i-full list yamabizo abantu abakhethiweyo, bese ngikuthumela njalo ispeech sikababa uMfula. Kodwa-ke ubaba uMfula ukhulume nge-way forward eyokuthi sisuka la siyalungisa ama-structures e-MRP kuzo zonke indawo zakomthwakazi, Midlands, Bulawayo, Mathi North le-Mathi South. Sithi mase silungise lokho sihle safaka njalo i-elections committee ezoba responsible ngokuthi isi-organizele konke okuphathelane lokhetho. Njalo sizimisele ukuthi sikhulumisane lama-political parties, lama-former members awe-MRP, njengoba nje ngibonile izolo uGaselo wake waba ngu-Secretary General we-MRP congratulate ukukhokhela obutsha, efaka la ama-reasons wakhe ukuthi why ibandla layehluleka ngesikhathi engu-Secretary General. Baningi esifisa ukukhulumisana labo, amabandla afana labo Mayibuye, amabandla afana labo Freedom Alliance, lalo ibandla likaMqondisi Moyo, ama-civic society organizations, o-businessmen basemathebeleleni, izinduna zakithi, abesikhosini. Njalo sifuna ukubuyisela ubudlelwano bethu ebesilabo. Isikhathi eziningi bekugcwala makuyiwe emgubheni wakoba uMzilikazi, Nkosi uMzilikazi, makuyiwe eGadade bekugcwala ngoba i-MRP yiyo elamalungu amaningi omthwakazi, yiyo ebesenza ukuthi inhlelo lezi zihambe kahle. So sifuna ukuthi sibuyisele futhi khona lokuyana nje mhla ka-7 ngeSaturday kuyiwa Nkosi uMzilikazi emgubheni, sikhangelele ukuthi amalunga wethu amaningi abe khona, nobukhokheli be-MRP kuzobe bukhona. Sibuyisele ubudlelwano ngoba ubudlelwano obebukhona le-previous administration i-MRP labesikhosini bese bungasekho kuhle. So thina si-leadership entsha sifuna ukuthi izinto zibuyele endaweni yazo. Konke lokho kukhona kuqanjiwe ku-speech sikababa uMfula. Sifuna ukuthi sibuyisele ubudlelwano bethu lama-journalist. Silabo abantu abanjengabo ubaba uZenzele Mdebele abathethiswa kakhulu ngabomfanele labobhelebane. Even le-Studio 7 akhona ama-journalist e-Studio 7 aseyathethiswayo ngoba abazwisisi ukuthi ama-journalist asebenza njani. Bacabanga ukuthi ama-journalist ngama-card carrying members awe-MRP. Kanti-ke akunjalo, ama-journalist abathathi ihlangothi njalo babhala ngendlela yabo. Akumelanga thina silibandla sibafundise ukuthi bayenze njani umsebenzi wabo. So ngoba siyakwazi ukubaluleka zonke lezo zinto ukuthi sizenze maduzane nje. Kunye njalo lokukhulumisana lohulumende weZimbabwe ngama-issues amaningi ahlukene, indlela ebesisenza ngayo sikwazi ukuhamba kubo-minister laba siyekhuluma labo direct. Sizaqhubeka njalo sikhuluma lamalunga ethu aweMthwakazi Republic Party ase-UK, ase-America, ase-Ireland, ase-South Africa, zamo esisiyenzile. Yingakho-ke siyabona ukuthi ukube sikhala sisiya demonstrate ukuthi abantu bakithi baqhathwe emakhampanini awabantu. Angikubuza umbuzo wokugcina before silugqibe lolu uhlelo. Njengamanje kunohlelo lolu olweGugurawundi, i-outreach olukaMnangagwa sebenzisa izinduna zakithi. Lina njenge-MRP lithini ngalo lolu hlelo? Yabo,
Udaba lolu olukaMnangagwa olokuthi ayenze i-program ye-Background esebenza Republic Party asivumelani lalo, and sesikuchilo kanengi sesiprotestile sayenza imizamo kwaze kwaba le petition ukuthi lento le ayenzi, and akukho kuhle ukuthi umuntu owabulawayo kube nguye lead process ye-healing. Akwaze kwabonakala into enjalo ukuthi le perpetrator kube yiyo ekhulumayo ukuthi ifuna kusetshenzwe njani ngodaba lolu. Zonke lezo zinto make sense. Thina njengomthwakazi Republic Party sithi nxa uhulumende eqinisile ukuthi ufuna ukulungisa udaba lwe-Background genocide, akadinge an independent commission kube yiyo ekhokhela lolu daba. Abantu bavunyelwe ukukhuluma freely, imedia layo ivunyelwe ukuphatheka odabeni lolu, ngoba kathesi ikhuluma sendeni iprocess yabo bayenza becatshiwe. Iprocess yakhona yonke ungathi yenzelwa ukuthi iZANU-PF ibonakale njengebandla eliyenza okuhle at the expense of abantu abangu-20,000 or more ababulawayo ngesikhathi se-Background. Sike sababona eHarare ngo-2019 kuze kuthuthulwa abantu abayi-6 kuphela. Bahamba kwabiswa obaba uMontlante, kwabiswa labanye abantu abavela emazweni achiyachiyeneyo ukuthi kuzoyenziwa i-commission eyalolo daba. So uhulumende weZANU-PF ulayo i-capacity yokuthi i-international community ibe involved endabeni yokulungisa i-Background genocide. Kanti nxa abantu abayi-6 bezadingelwa i-international community including a former president, abangu-20,000 kumbe 50,000 njengobana kungela inumber right eyaziwayo, kwehlulane ukuthi kudinge i-commission enjalo emuva, ngoba lazo zingama-victims zifuna usizo odaba lwe-Background zokuthi abantu bebabuza ukuthi kanti sabulawelwani, akula mpendulo abazosinikeza abantu. Kufanele ukuthi kube yilabo abayibo abakwenzayo lokho ababuyayo ebantwini bazophendula imibuzo ebuzwa. Asilugqibelana lolu hlelo, ungavalelisa ngamazwi ofuna ukuwashiyela abantu njengosomlomo we-MRP. Siyabonga babonkana. Amazwi ami okuvalelisa ngawukuthi wokuqala, bantwana wozani ekhaya, izilwane kudala zaphela zathi fu. Bonke ababengamalunga emthwakazi Republic Party kusukela ngo-2014 kuzofika manje abaphumayo ngendaba zokuhlukulezeka obese kusenzakala ebandleni, siyalicela ukuthi liphenduke lonke sizoyakhani ibandla siyakhe isizwe sakithi. Akusaphindi futhi kwenzeke okuhlukumezana. Lamanje okokuqala nxa izolo sikhethile i-National Disciplinary Committee, akusela muntu ozakhomba ukuxotshwa ebandleni engayenzanga lutho, akusela muntu ozakhomba ukuxotshwa ebandleni kungakhulunywanga udaba lwakhe, akusela muntu ozakhitshwa esifundweni kufakwa abanye umuntu oyedwa. Sonke siqakathekile, sonke sibalulekile, sizosebenzisana singumthwakazi, sisonke sibambene. Ngokuqala lokho. Okwesibili, lonke lingilaleleyo ekade lingasibo bamemba e-MRP, siyacela ukuthi liconsider ukuthi libuye sizosebenzisana in your different capacities. Siyadingana ukuze sisebenzisane ndawonye singumthwakazi, siyakhe ibandla, siyakhe isizwe sethu. Yonke imbono elilayo likhululekile ukuthi lisithumele, whether ku-WhatsApp, ku-email, ku-social media, lisithumele. Yonke le mbono sizayiconsider siyi-leadership entsha emthwakazi Republic Party ezimiseleyo ukusebenzisana labantu bonke, sincedisana lani bantu elifuna ukuremaina anonymous kodwa lihambisana lathi. Likhululekile ukuthi nje lithenga ama-t-shirt webandla
ngithenga ama-t-shirt elibandla lisinikeze, ngithenga ama-printer, silungisele mina ukhetho lolo ukuze sazi ukuthi for sure abantu abasithandi noma bayasithanda, ngoba isikhathi eziningi akaze silungiselele ukhetho ngokugcweleyo. But sifuna ukuthi kathesi silungiselele ukhetho ngokugcweleyo, siyisizwe sibambene, sibone ukuthi angeke sidobhe yini ama-position awe-parliament kunye labo councillor, sikwazi ukuzoziphathela uBulawayo wethu. Ngoba ungcolile nje kathesi uBulawayo ngoba ukhokhelwa ngabantu abangasibo bakithi, njalo ngabantu abangalandaba noBulawayo, abangakwaziyo ukuthi abantu bakoBulawayo ba-proud kanganani ngesizwe sabo. So sokuyisikhathi sokuthi siziphathele isizwe sethu kuzindaba ngezigaba, okhansila, o-MP kunye lo-mayor wakoBulawayo. Ngiyabonga. Hayi, sibongile kakhulu Baba Gumbo, siyathemba ukuthi ngokuzayo uma sikucela ukuthi uze futhi sizoxoxa nawe uzobuya baba. Sibongile kakhulu. Hayi, lathi sibongile.